June ni som ni pathum Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai tuntuma chuan Manipur buai morbok na anai ta emni Biren le Himanta in biak na arambai tengol ho tu palaka NIA case ti te kan ngai thla ho don nia Manipur buai morbok na anai ta em June ni som ni pakhat khan Chief Minister Biren Singh chuan Modi 3.0 administration in Manipur buai na angai poimo thule action plan adwan mek thu asoya thlani thum chungin Manipur buaina chinfel ani tu thu asoi nimin June ni som ni pani tlai khan en Biren Singh chuan Assam Chief Minister le North East Democratic Alliance nida convener ni bok Himanta Biswa Sharma muturin Guwahati apana Manipur buaina chinfel dan tur ansoi howani North East politics biga chuan Assam Chief Minister te thuko chang ngai poimo ani fowa Union Home Minister Amit Shah po hian amhuna umngei Himanta Biswa Sharma hi Manipur buaina thua aberon thina chuwangin Biren Singh po hi Himanta Biswa Sharma muturin atirani ti thulak na chuan atarlang Air Asia thlona mangin tlaidar nga chanve khan Biren Singh hi athlok chuaka Consumer Affairs Minister Leisang Them Susindro chuan azui hetiam man mo thil emergency takmaya Amit Shah an Biren le Himanta in mutura ati hi NDA hian solution azong taktaka Manipur buaina amorbok anhai to ni in alang Biren Singh le Himanta in biang na hi report kim chang aum chia lova Jiribam buaina le state panhiten Ramria Hel Pol Chevel an khwa khir theidan turte an soi ho ni in mithen khat chuan an soya Ziri lui le barak lui dunga tlangmi volunteer khosa titan film khurdeu athawme Assam Chief Minister Hovin Zohna Thlak MLA Then Khat le Chief Minister Biren Singh hian in biak na annei don ni in report au boka thuchiang ero kan khelova Zohna Thlak MLA Guwahati lamazin anom chuan adik thei tura ngayang Biren Singh hi vointa ya ale tang nampani kara buaina hi anasato ema in biak na bultan na turpo hi ahu phur om viawani tuntuma Himanta le Biren Singh in biak na po hi puanzar ani lova Zohna Thlak MLA tenen anin muchia MT po nakina achiang tura ngayang Assam Chief Minister hian Biren Singh nen anin mudon wange nimin June ni som ni pani khan Kachar District Commissioner SP le district official te video conference mangin meeting anei puya Kachar district chunga Remna le Muanna omzel theinan mala turin thu ape Kachar DC Rohan Kumar ja IS chuan Chief Minister in Ral Clan omzat minzota Kachar district Manipur displaced people mi sangkhat jari anom mek thu kahril ati Chief Minister chuan SP Numal Mahata chu Manipur buaina in Kachar district akang kailo nan chik taka Boruak khi thlaireng turin ahriat tirbok Biren Singh ngai dan chuan thlani thumvel chungin solution aum thei aringa solution om ma hian meitei helpolte an chele ngei arin om Himanta nen anin hu chan ni nge yalang kan rin dan pakhat awma Assam le Manipur ramri hula Zohna Thlak volunteer telaka Assam police te action lak tirdan an ngai tua po ani thei tin Zohna Thlak MLA Then Khat le Biren Singh in mu tur thu hi adikani ngai chuan thilpoi anilwa in biak na manga buaina hi chinfel tur ani hrim shima amaro chu kan ngai poimo jok tur chu Zohna Thlak MLA Then Khat te hi civil society organization te riat puina la a kal anni MT ani population tlom jok ni ta fam chu solution om huna po beisei ang din hun kan lua phalo mai thaya tun ma aya kan din hun athat chuan azia thowe kan ti thayanga Zohna Thlak mi pui jong jongin kan tlin to kan phak tok din mun ani ti kan pom thayang amaro chu MLA politician Then Khat wanga Zohna Thlak nam pumpui atlom kan phaldon lova Biren Singh nena in mutura no mani point MLA politician anga tong lovin Zohna Thlak ayoin an tong turani engpo ni se Chief Minister Biren Singh Guwahati azin thut hi Assam tuilian munom atiwang anin hmel lova kan soitak te kha athleng thei veka avain athleng dik chia lowani point avai chuan adik lo vek lowang
Manipur state hian in todel na engemo anei venwala kol phetha lama anin todel na hi chu zoram mi puite point kan chortang kai ve le organization society pol lama po Manipur hi ain todel vet le a pol phwa chop mangin press release han chwa hlekila achang le tur anlo om nge ya land of president land of secretary ti kha land of press release a achwa ka tuna phaichuan demonstration norna hwai hotte po police lamni lo counter demonstration abeile turhi anum vek tamaya in todel na chwan lo ber ani mai thei Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in June ni som ni press release an siamangin naktuk June ni som ni pali Lok Sabha session tanni takhian non-violent demonstration tharum thona tel lo norna hwai hot antuma Manipur zone ha thak te tana union territory an ngen na a hlot tin thainan sarkar an kardonani Hill districts Perzol Kangui le Tengnopal lama po demonstration hi an nei vedona hemi chung hian total shutdown puan ani bok ITLF demonstration atumber chu free movement regime manle ani thainana Union Home Ministry nor Indian Constitution article 239A anga zone ha thak titana Union Territory siam Biren Sarkarin Autonomous District Council ko atum du lona le zone ha thak mi puite tello tura ril riat Hill district dangtiang boka Jiribam district po buffer zone siam tite andimana ni ITLF demonstration turhi counter demonstration abeile tur meiteite anlowin puacha ve taboka separate administration demand du lona lantir turin khoiramban keithela naktuk hian meitei nu ho chuan counter demonstration nen tuma unconvenor huirem binodini chuan modi sarkar thara beiseina annei thule ama thiang bera Manipur boina chinfel an beisei thu asoi zona thakten separate administration lo chu kan du lo antitlata meiteiten athai lo antive boka apoimo bera chu ape thei tu rilru ani heti lai hian Jiribam lampo meiteile district administration kara Boruak ain mungmek soibam Sarat Kumar thina JSC le Jiribam district administration in Remna chu naktu June ni som ni pali khian atop don ta a cholkar ni chung Sarat Kumar thina mo phurtu te mana Remna petura Jiribam DC le SP10 anin tiam kha voin thlengin anlaman lova naktu khian ni som pali apum hlum dona sarkarin an demand te ati hlotin saklo chuan JSC chuan protest na sajok bai atumani heti lai hian Manipur Pradesh Congress Committee MPCC chuan 18 Lok Sabha session lo om tura Manipur Congress MP10 Manipur boina anau chua pui ngei thainan ma an lameka voin June ni som ni pathumi hian Congress Legislature Party Deputy Leader Ranjit le MLA Lokesh Warten Delhi an pandona an leader Ogrami Bobby MPCC President K Mega Chandra le Central Working Committee member Gaikhan Gamten naktuk hian Delhi an panve bokanga Mallikarjun Kharge le Rahul Gandhi mu antuma appointment an la felto ani MPCC hian Central Congress Right te chu Manipur MP thar pani ten Manipur boina anau chwa puingei thainan hun siam sakturin an ngen donani Manipur boina hi kumkhat ai rei ani to a Prime Minister le Union Home Minister President Governor te hena ngen na alu tam to a pakhat te po an ngai saklo opposition te phut angin parliament a Modi Khan Manipur chanchin asoi ve zawa kha jong kha ani mai hetiang khopami puingen na opposition te thil phut ngai saklo hi tu sarkar ma anlom lo chuti chungchuan engamoti turin kan la beisei tafana beisei turdang aum si lowani NIA in Arambai Tengol Hotupa Thubuai Siamsak Arambai Tengol Hotupa hi apingchu Koroganba Khuman ania ral thom achelek na le ain sof na Manipur Police motor le uniform ne na ain post na mu turatama atopa chuan avok lal len thin na te atop hnai don ta ni in alang amel en reng hian calcium sandos ai thati riata in ti pui thu zet maya kot thler a him china ral thom chelek thin kha tuna chuan pai bi
imagi meira ho chan ngain aom tamek Jun ni som ni pani nimin khan salung pham mai te nu ho chuan arambai tengol ho tupa calcium sandos kan timaya laka hian NIA FIR thelu du lona an lan tira mai ni thum sang ni som ni pathum atangin calcium sandos hian Manipur inpum khatna ahumi hima mai te mi pui himna tura tholok berani alaka FIR siam hi kan thethiam lova mai te nu hovin athil ti hi kan thria Assam zai khatpo tinat kan rem ti lawani ti in meira pai bis ho tunu thingbai jam ngan biton chuan asoi NIAFIR hi su le ani lo chuan chi sang sangin kan beile don atibok zirtom ni po khan samaram lam khaya arambai tengol ho tu pa thlopna an lo lan tir to a NIA ten charge sheet an thelu to a su le turin an ngen National Investigation Agency NIA chuan February ni ko sang ni som ni pali khan Imphal West NIA Police Station FIR number RC03 2024 NIA IMP chu ajiak luta Indian Penal Code 1816 hoya section 147 145 149 186 188 307 379 395 504 505 506 de 534 tebaka Unlawful Activities Prevention Act 1967 Section 18 Official Secret Act 1923 Section 6 1A le Arms Act 1959 Section 25 1B te mangin thubuai an siam sakani NIA charsi ta alandanin November ni khat sang ni som ni pathum tlaidar nga le achan ve khan koro ganba khumani howin arambai tengol te chu ral thuam burip tak nen mai tuam chungin Manipur Police Uniform hain lir thai tam tak nen Palace Compound Imphal East an pungkhoma Facebook page koro ganba khuman account atangin unaw te u lo chuak ru voin hian zirtir na top kan pedonani ti in post asiama Imphal East Police ten lo dangin police te an kap hala Imphal West Sanjen Thong Bridge lampanin an kalta zelani tuna kan tarlan kha NIA ten FIR an report danani NIA minga complaint siam tu hi Sri Vipul Alok Under Secretary Government of India Ministry of Home Affairs North Block New Delhi ani Central Sarkar chuan Manipur Sarkar tangen case number 134511 2023 Porompat Police Station hi alo hmua Central Sarkar chuan dan bot siat na satak awam ti ahmu ani chuwangin NIA achuya NIA Inspector Sri Johnson kamai chuan arambai tengol ho tupa hi achui zuita ani korogan ba khuman meitei calcium sandos aya thubai rit lojok thongmin thang haukip alias thangboy haukip Kuki National Front Military Council KNF MC chu Jun Niruk Khan Imphal Airport an mana thangboy haukip laka hian so moto case July ni som pakwa sang ni som ni pathum khan siam sak ani a kum avei main an man manani chuwangin koro ganba khuman po hi kan mutam to lo mai thaya uilo zet chungin man thwai thwai se ti kan du tak zet